جعل لكل بداية نهاية، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم ماذا عملتم في شهركم الكريم، فإنه ضيف قارب الزوال وأوشك على الرحيل عنكم، وسيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فابتدروا ما بقي منه بالتوبة والاستغفار والاستكثار من صالح الأقوال والأفعال، والابتهال إلى الله تعالى أن يتقبل منكم ما تيسر فيه من أعمال صالحة، ويغفر لكم ما حصل منكم من تفريط وإهمال. أما على فوكاتنك ولمندونك على بركة، الحمد لله تنبى علي رب العالمين دام بلا ممثل. الحمد لله تنبى علي ألمي أي كونجك دم نبلا أي لبانج دم نبلا أوكو نو بدم نينا ما ينايا وكوين أكو بساد دالا $2 لكل نبأ مستقر. كبار ربنا جور فهو فناكون فرقو الدمنا ودياتو على رداتو دمنتي على لا لبنغو كمتي على لا على كدالي نافرقو نفين دمنا وقرأيكو أنزغي بكا كوباني كونو كوبدي بتي كونو فلد مخلو قوكا أبدي بسيزيلا كا كنجلي مغبين أبي كونو بسا شانكا $2 أبي وعلتن ألمي جعل الليل والنهار خلفة، هذا يفو بنص القرآن وأي شنيت لي كيو بفوفو يومو شبكو دغوبيجي شبكو دغوبيجي ويواتي ودبو واتي فرانيونغا شنيت لي كيلما يلما ودبو كالو جوكاسا ودبو سادم نكافوري ودبو آدم دير شي جوجون kata sei ka $2 kunga shi dikun min bala ala yawati mun kalfa ama ala kunya kaliman arada an yadhakkar aw arada shukura liman ba faka waju shi ba da made waju bi ko chaman yi ko chaman fam ya kili bidayle ni ka ko yitawi ni jonguna di ya rabbi ala ka nguna ja أو أراد شكورا لمن بافك بركة عليه واتي دريما بركة كما تشندو أمي شيني كنا ينا على في بكو شي أدعو كدي ينا مبه على كشي دي أما أنا دونكو نففوي تشي لا دي بارج مانتكاكو نففوي تعدم ديك واتي جنبلولا نيت بارج مانا على كده ودف صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله نومك أبكي عكسوي، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. كم غولا هرما وإمامي شي جنبلو nga shi da mata da akwai wali ma da kaka ke shi jan kono to nga na tiki kira wali jugu kala yedun kasura dun shi jan zoro
فابك شر الناس مغولة جماي منا كذاك الشيبة دم دي جيدي ولا يمونا يا مدوك واتي يلي نفي أقرأك على بتوعكم مؤمنين كوني هلو أسرع أدم دي رد لتولا ينما يكدي جين كدي لأن نفهم من بشيلا بارن ما منو بكاكو يا رب بالك عن جيدي بارن مونا أم بشيريا وعلى كلبان دياكا كشيريا على كركتشيدياكا صلى الله عليه وسلم وكو أن يويل بلا أن يروكا لجي أنجلي بكا لجي سنغلو توتي بريبلي تلي دمادو nga hali o tili dama do min tora an file waati mina yere jati bok madu nga yere kun jati bo ka laje dunamba minna kun jigina anga no e sungolo yi aya fanani mu abina ta mun lakali ko angilingile kan yere yininga ula yana ka foko seli kalo yera kadaka halbi wati to nimbe tile dama doy kana joana de ma do siga uka farati tile mugani ko temenina ka o wo bari nin to tile dama doy kon ni ya fam yani wati ka takaddaga kadaka ko imbe dro yana ka foko kalo yera na fora ko kalo yera o ya mbole sungolo kono imara fon fen go ko fesa sungolo fsa mandia fon fen fora ko be soro ko be fara baraj ma saraka eta inti do kono bli abike wati were baradi mana sungolo were dun seli o ba ala de bu ibi wati mina ikajete betauka ni psiga fon fenge iko kola ya donc mado la on farbe fa bara labana kella isayana de ngai farka na fa da kan yi nyina ma yare baro laje abbe guluba kuma de ye akunje wati akebau o hauja kuma kaka koka o ina fara ko erbina awa wati mindiri ma bantofde yere ba laje sa halima minke temene kono ka ato giri katafi kadaka kwa fara ko wati bina ba mana sungolo totura tili dama domi don ba ko yere jati bok madu abete seliko damay ado do sungolo ko kuma yere blaka ba bew la bembe do bulu sawo seliko di fabini a seliko bi ni ka fien do ka bato yere la o ni wati ama fo seli la ben haramu de ama fo seli ko kuma te fo de nga seli bara mi no bina nani silire sungolo ereski be bara mununka anga laje ma ni baro bara ni yake nasira kujero la ba laje na nyena walla mai halu vure ni ka barake ni bara bina safi ni shoma mana ba laje nasuro itna ako kunje fien badoka ka laje nasuro fien min bala minga nga ke yani ka bara ere datu yani ki bulu bo bara la mana ambo wati la makanga ire laje duna imbira tamu lakali kadaka akunjeli sumyana fuka sumyana o sungalo duye kalo ye minga kono ano debita abike shere iye ni ala imamin ben sima kan moncha ya kono awa ni mami ya tana cien ka buruja ka horoma cien ka dansa go akono abake shere ye otikika ya do nyene ma yinde amin femunun kala qur'ana ere min bambulu anambe doni o doni kala kabo alayo amba ala ku baro bara nyedo anambe ala bi la horoma ku fon fenna abu wati fon fenna amma ala batu kama imma hujjatan lak aw alayk ni nyumangala abeke dalwe yi ni jumangala abeke dalwi ka beke shereka okmana kaloyi kwa bina shereya mogodowi ya do wati bi shereyo shereka chan qiyama keneka ibarake wati mi ngono ubala ibarake yoromina ubala
arkira ka kuma be sallallahu alaihi wasallam ako aka sahaba do ma ako hal na be kungo qur'an ma dama don ni silwati sira na bi na sili ay misiri weli ayra don kun yaw bede atna na mo wele ka faraka ko nga ay misiri weli ko aka misiri weli ka fen ba me kwa be bi sharia ay alqiyama kenaka yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha halit kuluna ko kan fen olu be sharia adama de ka batoyo be sharia ka batuka emay na ni farda bana na mi nafila silami joro fale minke don ba do ko hikma min bala ode ka ibato kewro chaya ye farda selia don ba do de koti ye farda selia ina nafila selia ko pli selioro bi chaya selioro nunum be sherede asilla ne kaya ko selioro nunum be shere mana wati munum be naama wati nunum be sheria ambe yoro munu na dukolo ko kana munu na yoro bi sharia ayre farkolo bi sharia meleke munu ba no fe olu ye sherewi shere ka chaada ma de kungala harade wa ire shere yire ka angilingile fen fle sungaro damne ni biche isira ka mini minge yodo hal ni mati kala hallo ya soro ibi yere suma mato ma kenema ga i kabatu matme hakeni minga ere buto ni ala imam fana ben so maka chamange awa ichugo dole halbi shaytan ka jambi bara bakele ko adama defe bara mi yake ala de kama fana a kele bane ko duzraw be shaytan bulu ka chin ka ake fuye ka ake kuma ke o doye jmei al-ujub kaba yerela adama de mana kaba ayrela ka kaba aka barala we barakele fuye ala yo ala mo ko foyta ala bana ni ala ben sema be ala de barkada halibi ka don ko ni de fuye ala ka hakela hal ni e shiri yana katli yana ka qur'ana jigi sungolo kono shin bioro o te fuye ala ka hakela o de kada ala baran ma kofe imana ke ka si yoro katlaka jon ala ngaka kabala kano ke lakalili koye kano ke baro bolay hali ala baramunu nogoye yidugula kano baro be yelema kado matari be fon daynabi baro barana dabora ko adama de kilingo ke ini ala chela o be yelema naka ke yere dira baro wi on fe bi illa man rahimallah alaka boda de kayde ayra masira sa ira jira rabini katunus la mawla bew fanga don baranima dugoli de kadi alay akorote ko ni mo bora kalama ko ya chene de nga ede ta daba kama ka jira ede ta daba kama ka lakali amaga mamunu nga baran mo lakali ala joni mante menu akla ko wira de abarobo ala tima kan mandu ala de ka baran mo bo ka jira nga ereta yini wala sa mo ki ka baran atike mo kama fewon flesina mo to yine mo ko foiti ni mo ke tseki sara udaye ki tanwi wa na kadi ala yera ba ayela ma ku shuka bilaw bi jagadi e a dabo ka donki e bato kele ki tanu alaba alabina ajigu kono ki lagushi ka fo ki yere dirala ka fo ki ma ka ala kama adama de kana fo yini mo yo bara fitini amanjande nga kechugo ani akerani duskumi ani akerani ikhlasumi madawla de bo bara daraja qurata ala yoro ta daraja qurata luna kateme kuma dawla bara chaman baka bara chama minani yere jirani lakalelini yere medduna nyona ka adama dun zindo ala to fe bara ala to fe bara ala ka nga baro je alai o kumana ni watina adama de ba jetemne israka minge ani ekumi min buluda na masiga ke na sura absiga ke bli kana shinga jeti baraji ko anu blaka sawre kono sawre te ebulu ba ala de bulu
anwe barajma mun buluda sungolu damne na minani allaje mizraka ika allaje mimasiga ودفر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فأنا ما دبنا كبارو يا الله هري يمينغاني ما مينغ وياني كبارو يا رتا لجة يمينغاني ما مينغ يركوا لجة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أي رجتي بو يعني أجتي كبو mana ko kalo ingoni na kundo atapma sunyana o ko aymi mbla kalo ingono ano debita mi baranma mi mbla ko ano debita o ko nga halibi atoni mintura kwanga anzin va halibi kata tubima ayin sumalo ko damne ni tubiye chuma nga kunje ni tubiye baranma bi damne ni tubiye wala sai saniyale kaddu baranma kuna ala kasu ala baranma bi kunje ni tubiye fana kadaka adama de te barake ka dafa adama de ka foi ma dafa ame fon fenga ala kula beto kaje siljo qur'an kalando akadi ala ya kake chugo yere mina joy on ti solo ala kira wodi fa qaribu wasaddidu min fora ay suru yawla akasiko beke wala sa kanye note ala ni minga kan jonti solo ko fattaqullaha mastata'tum ay sra ala ni asiko da majrala o mana o seko ni min kera sisansa rebiski ka laje ka iddama ka sha'alala ka tubi mawchaya ka ya fayina alafi abu kuma mana tlasil la durami shinga nge ya fayinika abe jigi ma kono de ko jugu ni tlala ko jugu de la kibi ya fayina alafi nga seli ko man bay wa ala batu bay ibi salam la dorobi ke istighfaru ka quraidi o e kunga nga ke jugu mi itna siga ketika dafa o kuma film min yira la ala ya fa deli ula o sungolu infana beti juni nga shun saniyara ka bo shun tanabema o mata naw adama de dilambe nyineka mado konna yakili betta ka beki yera bi nyina ko be suma ga bana o filimunu nyanzoro anga tubi kasiga alama siba ala de hina masadu fon sere masad asiba alai e kaddama kashi bunyani ka ya fayini bunya akumbani ka bara dola ka dake chuko juguyaka akaso ala kamile وسبع عليه وما ذلك على الله بعزيز كوكما رواتي توني من ترى أما أنزين فا كما يمون بارن يمون كاستغفار تشايا كا ولا يمون تشايا كوكرا كذا كان فلش تان لبا منا شوف بارو بالات كم تلف بارو بالات نواتي أواتي بي على بتوي أواتي بي على كوسما كماي أواتي بي يوم ياكي كماي أتلتان فوقتا فوق كلو يرا ani sungalo wati le mwande meni anu tekileo jango san wati wala mana ko wati toni min tura anganda makasha alala ay minge ala min noya amma barani mun noya amma ala ka hine ana akulu min ayi filimunu yansuro ala kulu ya fa ayi farati munu yansuro le mwani ko inshuni seve ala kulu ya fa'in ko kuma ni wati yi o wati da makashi kuma yi o kofe kaloyi abin lamani bara dowi abin kunce ni bara dowi olu fana kuma sunu yana ala yi bara ba dow bila kaloyi labana o bara ke kuma sunu yana sun bi kunce n'oyi sunolu bara bi kunce n'oyi o bara doye jumɛn ye شغل اللبانة زكاة الفطر أو صدقة الفطر علي واجبية أكرك مكون صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بخاري كاي رواية نرناي وعلى كراي فردالك أنغا على كراي فردالك الحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله الكرا من فردا نو سهرا كفكو الكرا كوني واجبي وني قران الناس كوني واجبي ابكا كان بالد كتشلسي زكاة الفطر خلاف تالا بين العلماء اسلام يلا
ka fo don bo foro nyongo do ko zakatul fitri do ko ka boli kayinde ko ngama nyini wal ma do alla gushi o te ale fen shi doni islamela do darura ngaw ta balle itiga balika kuma langolo do mede mali bilama ipsika mana ka do me o ya dama kuma nga doni sebe kuma ko na zakatul fitri kuma fla tala sungolo bara dafadi do shun bara dafadu wa kira ya fo aya bokum fana fo ko desebato ko dumini do ko wa shumba ka saniya do abe shumba saniya filimunu yisoro kata o misani munu yisoro shuna ko zakatul fitri de bandeme ala ya fa deli kofe ala kusuma chaya kofe zakatul fitri de bandeme o to joshi o femsani munu yanzuro ala ka mago to ola ko zakatul fitri o sababu doy mamma nga tulunge ke abolla ika shun baraji dafa baraw shun baraji be dafa ni bara munu o baraw la belebele do de zakatul fitri waye kaloy bara foloy ni tlo mada ni wati na ibasoro wajuli munu beke darsu munu biddi khutuba munu beke a chama be boli zakatul fitri nye folika o pana hal na masga msema befo بالإشارة اللبيب يفهمي لدمدو من ترى بما موبلا بولا akanga so riba nye donc ko oni nyina mbemmingo komi san kun fo kun barado baram be ke sani sandi nyina be ayoro mingo fasalu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun kuma bisiga yini ngali kola zakatul fitr akuma kuma bay jumay da hadisa yo fo ko alkira zakatul fitr fardaya afolo zakatul fitri makrengere shumba kabu bo shumba dama de tokola ado du kono ba soro mamun sere do shumba ulube am woro be dorati mu psiga yeso kono uti shunjuru mutu ka shumba li afara ko mo ko ba desele ko mi demseni fitinu ona nywana nga zakatul fitri bo tote shumba dama yi ale bo du de be de tokola islam be zakatul fitri boy ka du de kelengele be tokola a jena muso a demseni na makroba fiku karamo do ko halnim so kono ma bi fei kwa che kan ika o kono de tasuma ko kanu nedu kuma fo e wajibi de ko akanu me ko tasuma ka faraka a hake so unye kele sawli nyekele so unye kele we alakira mude nyenani kira ka mude budur rasul sallallahu alaihi wasallam o nyenani tege fura fla far dale yongere fe tege mi mambu ko jugo am ndogon ko jugo o nyenani o de be so o kelema o nyenani de be so o kelema so win afiri tawbe kitabu firi bitigula a industrial be a local yere be wa adlan ne gewla dan ko mom be asraka chabi walhamdulillah o do keni shifa mo ba fo de ko fo a kilo ko kilo hake jmeido nyoni toydi malo munum bambulu akara ko kam malo ya akara sokono mali re malo yo anga suman sein fam bakoni o kilo fla o be so ubo anga jete minana ay min jete mine adama de psika fili de on de kon ba bonni boy ma fo ko ne daluye de nete daluye de ngamba e do ba fo ko kilo fla ntla wal ma bani gram wa kedo an wonne dilaka boati yere taka suma kata pesi aya soro kilo fla mana kilo fla ngani mami ngo be fla ntla bo fatwa de ta kan dabo kumana ipsikota karonke halna kadi bi sangani kiligili boy ka dude betola we wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah ni ko sede bene ne a don kilo fla do de nga ne ka du kono ma kile on kile mbe kilo binani segi fara taka ka ke sangani kile sharati balula ka sharaba fode hakemin fora ikana fembola kana jigo jigoro mana don bo bu chesri fana ka jete mina doke ka mo blasra mana ni sosoli kon be kuma fla mini yon cha anfa ni wati ni na zakatul fitri hagala weni kilo fla o de kon info ba ka cha na do ba fo ko kilo fla kwa ni tla wallahu ta'ala a'lam mana o de bo ma kilingili na tola ka dude ma kile on kile o de bo tola abok mad
abu bawati me bawati fana balila kada kala kira fo nama bawati la sallallahu alaihi wasallam abu ke sadakati gwanzan ga zakatul fitri nafa o baraji ito sorala abawati me ko ka conseiller ni tle kele wal matlefla o bawati min dagale ka conseiller bi yawmin aw yawmayn ni tle kele wal matlefla o kore ko kabe sungolo tle muwan seki walma kabe muwan kononto adam ne muwan seki na kana muwan kononto na zakatul fitri bob sika dam ne kabo kuma bi yawmin aw yawmayn era de bala jessa ni e o bla romina kitab tiki asibiti ko ka konseli donye nit le gele walma tle fla ana ambe kon ngango korofa mu anyere o we abid daga akabola ya bo o shufe o ya bo tle fe o bebe korota ka shufe boli haram ya psika bot ta shufe psika ta tlefe tanki ni o wati ngoni sera ka konseli ni tlekele wal matlefla amma abokuma minga fsaka teme uka we ka to ni seli do fajiri sille ko seli reddu ka bo ka konseli keneye o de abokuma lafsa manji minga fsa o kafsa ka teme wati dagalinga don bo ko kuma o nga ma min dara la kuni ekibina blako kono farati bala awa aba sura adama dum sengeni do aba sura suno ko be mo wala aba sura ku ka cha o mana al afdal min ngafsa nyini ni kanato bara yira kataki da nga njandula de bo ro info kuma be sheda ba fo kuni de kafsa ni ngafsa kanato bara ire ka cin parce que ni sel kene ko ndemena ka surama bodron azakatul fitriya ko ni ko cina min to la sa kera sadakati gwanzan bara na beti ka conseil ni tlekele wal matlefla itota ite sel shuta shini seli ita usuma bi ka sa tugumai aha bana halno mamsa nga fie fui kondola azakatul fitriya dafambe abaraji dafambe da fara ko mi gaf sakate ma kawai ka bosi su komada an dun jin labaina akhiru zamani ma singoro ko chaira an yare de ko chaira nga ko chaira bana na beti wati be figudu be suma ka be adama do wati mo chugoyama yele matna do barainaw nga ka sanga mo chugoyama wati de bina lajesa fini nyingine kafsa jinne abora ama bo wati lafsa manjila oni ama bo wati rela ku ka fla laja bani kiri kuma bo ya o kiri dobe mo kon bo yingal ke kuma be wali a wari bisika bo wa o yingal ke la ka cha o jamana do kon bo la mena o ka daw ka don bo ka yo srabla o ka basula nga don ba wara ka kuma be lu kon mason ama abada onge olu ko halni dirham bakilen bo mude kelen njurula atoy di saweli kelen njurula kwati mine kun ya fale warla kwati mine ya fale finna kwati mine ko ma fo ko balo de fora wallahu ta'ala a'lam nga komi an ma tay maso roma parce que akachala o fatwa be romununa ni adon ba bena ka kasradi asuro fen yere balo yere dili o baray mado na diraira te fo nyemgo ka dawire balo chuka jamana obi bi ni tara fengsen nunsa kana ka dimgo ma ate fo nyemgo walma mado la akagele kasika ma yere suro mi bina bine ara o jamana obi ka sanga jamana yere develop chukuma olu yu taw yele ma mena ba warde ko don bo yu srabla wereka ijtihadu kono ba warbo ni sisan ka sisan ba soro ko jamana dine ko nyemgo be munumulu ya war hakefo ni zakatul fitri akanga be ma kele takanga be anga jamana ni war hakedima samba soro jamana munum ba mbo fatwa ka ya da fokaba bana lu ba bo warla na komi o kungo taw ndala ya folo ne kon mulanga nday mbo balu la ya folo parce que balo nyachibe mo gowye ya adili mangele amine ni mangele wa abu nafafan anda ngwana amsika kangar min daka faraka doro namba ke baloy anga ke baloy mim sika tu chendo abu foko ka boss gi dabbalo fambala
nga ake fɛn bi se ka dun hali ni malo don ake malo façon ye min bi se ka dun ite fɛn min fɛ kana di ala ma ite fɛn min fɛ kana ta ka taa di silamɛɲɔgɔn ma o tɛ ŋaniya ɲumanya ye o tɛ baara kɛcogo ɲuman ye min ka di ala ye jɔn na n'i bɛ ko kɛ i k'a kɛ k'a ɲɛ an yɛrɛ bɛ fɛn minnu dun parce que fɛn in tɛ o wajibi bilen tɛ ka se o niveau la o kɔrɔ ye di farida don dɛ jagoya don dɛ nka n'a ma sɔrɔ a bɛ bɛn ka bɔ i kan o hali jaga min ye silamɛya jɔsen ye nafolo tɛ maa min bolo jaga ɲinini fɛ wa nin fana ye jaga nɔnɔya dɔ de ye ni seli sera k'a sɔrɔ fɛn t'i bolo a tɛ se ka bɔ a bɔli se foyi t'i ye a bɛna taa den dɔ bɛ taa den yɛrɛ ma o ye k'i sigi sa ala yafara e ma sisan bɔlikɛlaw de bɛna taa den ma nka an ka n'an b'a bɔ kɔni an ka kɛ fɛn bɛ se ka dun a dabɔra ko a bɛ kɛ sumanden ye fantanw wa n'an nana fɛnw ta ka taa fɛn minnu n'a tɛna dun ka fɛn nagasilenw woloma o cɛ man ɲi dɛ adamaden kana fɛn jugu kɛrɛnkɛrɛn k'a di ala ma ala y'a kankari de da wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi ko a kana fɛn la juguma tɔmɔ k'a b'o di ala ma o hali zakatul fitiri dama tɛ dɛ dɔw bɛ yen n'u bɛ sadakati yɛrɛ de bɔ u t'a woloma hali ni dɔw k'u bɛna tamaro san ka na n'a ye misiri la suntigɛ la u tɛ sɔn k'o woloma u tɛ ɲumanko lajɛw la dɛ kɔni bɛ jɔ ten dɔrɔn ni fɛn o fɛn taara ka bila u kunna nka n'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛna dun k'u bɛna n'a ye u ka denbaya la u b'a woloma e m'a dɔn ko i bɛna taa min fana di o bɛna taa maa wɛrɛw de ka denbaya la e m'a dɔn k'olu ye silamɛɲɔgɔnw ye wa e m'a dɔn k'i n'u ka kan adamadenya na wa e t'a dɔn k'e bɛ n'i ka sara ɲini ala de yɔrɔ wa tuma i bɛ ɲuman min ɲini i yɛrɛ ye n'i bɛ sadakati bɔ i b'o ɲuman kelen de kɛ sadakati lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sumankisɛ minnu b'an bolo yan a bɛ se ka bɔ a bɛɛ la nka an yɛrɛ b'a dɔn n'a fɔra ko min bɛ dun ka caya an bɛɛ b'o dɔn min ka ɲi fana an bɛɛ b'o dɔn fana zakatul fitri nin ye a kuma kunbabaw ye o ye hakɛ min kan ka bɔ a n'a bɔ waati a n'a bɔ cogo a bɛ di maa minnu fana ma o ye a bɛ di minnu n'a ka kan dɛsɛbaatɔ ale di yɔrɔ kɔni fanba الفقراء والمساكين دسباتو ني فاندام او يالي ني ما دو اتا دي فاندام ما دور ما ngata do ma wa hali ma keme bisika ka zakatul fitri di fandangilema na garsike dunana jama bisika ata di ma kelema ma kele reta bisika tla jama ni yonje e ka duka boy ka zakatul fitri ka cha ta fo 50 bore dama dola mana iba tla fandaw ni yonje ita bedi kelema obibe ma kelen da bɛ se ka tila fandankulu ni ɲɔgɔn cɛ awa jamakulu fana aw ka zakatul fitirininw tɛ bɛrɛ nin da ye kilo 5 ye nin da ye kilo 10 ye nin da ye 20 ye a bɛɛ taara di a ka sigida fantan kelen ma o fana bɛ bɛn nin ye kumaba dɔw ye zakatul fitiri sun dafala don an kana to a baara in ka taa kan an dan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وكو باراور من ينبه وكبا من فوكو كلو يرى الله أكبر فوچايا فوكتا سيلي سوغ مدام فوكتا أنا سيلي كننا kata silke na ci Allah akbar fo chaya Qur'ana ire nasu din nana no ko anga shun kunje ni ala bunya foy walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum ka ala bunya fo fenga ala ayakanda kabla minga no ye ala am ganda kabla islamé dine minga ani ala min yeshun ke baran may ka di ama kasara bilibele wulaidu ta ayin akella fana takbiru foy an hakili to fana na o seli shu ala kusmay kata se seli sho madama o ko bara bi soro kala si seli kenere bolima o bochugo ko ni furuba bare fen shidoni no asroni tluma da don bo bina kuma seli kenel la dabuka
ita chugo isegi chugo fini don chugo munun ka ko munun kanu ne do eta amina juma na chugo mena tara sel ken na te o wasara nga nye foli mishani do be ka foni kanu be sel do ni kanu be sel do komita sira do fe ka segi sira do fe ka fini la nyumadu ni kuraire soro do ona nywana ani ka takbiru fo chaya atato sel keneka kuma anga hakilito o barawla seli bisoro kana keka zakatul fitri bole kofe seli kana binna be sun kunjeli baro doy ni bara baba sabai amma wasadu ola ka kuma min keka dafa oye seli mana sunya kuma chama abin yon hakili jigi mina no islamo wera ka nyon deme mu kono islamo bi nyon deme ni minge wala sa seli ka no ya islame bebul anga janto o baro fanada anga hakili to o baro la jango ibal masrum kano ambe kaba bara do no fe ambe boli bara do no fe nga bara do ka boye chien keme e hakili rati soba ko inu e baraji ko di wala kira dillaka fa sallallahu alaihi wasallam hadisain don ba chamai hadisain sa kabo alkirama sallallahu alaihi wasallam ako alika tama abalma do fe ka to magodo nyenebo ko kadale kateme alika itikafu ke ayreka ni misri na madina misri la kalukili alika kalukili nge itikafu la ayreka misri kono madina misri mina seli ko kelebe be misri to seli ko wa kelema ko o kalukili itikafu pale katama abalma do fe abalma islame do fe kata o magodo nyenebo la kato deme ko magodo nyenebo ko kadale katemuka ngmay fokunte ka itikafu daraja jigi yorode a fokunde kama magodla daraja bunya jila parce que ni kuma fokuma do anta fa inkorote ko mbe itikafu la kiga boy itikafu la abaga fode ko emi fanate itikafu la barabi epse ko ke mimbe teme hali itikafu ke lawla islame yom mago إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أم بمقوب على كدمات الله جانو أم في لواتي من الفتنة بركة بيانا جينيا منا أذكر النبي صلى الله عليه وسلم كو على بجون دمننا تانكي بيبل مسلا مكا كادبي هي نما ينجا على يدي كتلالي على يدي نوي tani kuma tlali ke ko mo ko demande de ko ibe mi yini o de be dima jonu be fitini yini ba shi ti fitini yini e be fanda mun na haluka na so tubulu wallahi na do ka wari ni tadda fori fatiala ado dugo ke to be wara hake min yina ala fe no da fori e reta don ko bi jigati ki kon onga ala de tlali ke akune atla ni dotta chaya dotai nyake kuminga ma wala sa mo ko siga kulunyoy o jon bedun dahiri mede ba alaka o de to arabu fada ka hake fo ka gele jango maula kuma mina na magobina ada arama de rebi ka deset donc majmay ni magona ni ma ono ba fa ko fanda ni malo che dabe ngona baliyai fanda ba ka fanda donc ni magote ni chite at donc abonyono nga ni magode nana ni dongela nana o kuma de la setigi ni senda on be woluma ka bonyona o kuma de la ni setigu ma joro la fanda on miri bi janya fabta kel liman yalla fu dowma fabta dobla ko ke bali kew ni kuma fo bali fowla islam nyonga do bali yadi kera so wiye ko suma imana islam mana si on fait jango kerengere babo ko e be sigi dala e be mo woni yonche kata e ke flika sono hali sugo sara kele mo soro sildo ikadem senu vle fini tula im so vle fini tala ire vle fuiti bulu ni alaka demete bi kuma chama miri de ibi miri chama nge ilaba bina kuma fobalu fo pour que ko éviter angan islam yom deme angam go kala ala yini ka don sa bal nere ba fo ko amba don ere a chama yere kala la filibi chama yondo yaw
wallahi ni islam mun bi seli kala ala ni abe bara mi ne ba do ni ta kala ala do ayini ka donge ni ba fe ka de me ayini ka don ka saka ki wara bi ciko ni seli suru yana ambe hamini an yere ciko mina ambe hamina nga duye ciko mina muna ambal masrun an islam ya kenyon ani munu be suru kono sella muna andi haminu lu fanay fo ambe hami be de nyeshi an yere kun kelenima islam ya ciko to yo bo alkiraka kuma dola fana abeba hadisa kelina hadisa ingaja ako mogawla kanune kata alama ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum ila an-nas anfa'uhum lin-nas ko mogawla kanune ala yoro min nafa bi sema to ma min nafa bi sema to ma ko de ku kadi ala ka tabe ma to ka he halo de ku kadi mogawre jonne ma nafa ndafe ama fo kipse ga fenge be parce que amana nyuma ya fo bilo bo anga jamana fana fanda ka cha boniki e karo ke ama fe ka beke sa fori ka dode ke wa itno sara on na yere ko ama fi kana kan yere ni be yakili tu kere fe mola ni be yakili tu na ko mola ni seni be ma be hamina na bal masrun abal masrun ga dumini ko esella hamina na bal masrun bise ga feni nguye chugo mena mimbu nyejiche bado an fe ya fanda yere ka ko mancha madobla parce que ni fanda mana sero de la fe do be e hakila e be jomina de o ba mago nyew ko mi do be dijigi dowla do be luma fanda yake nga wartigi munun temena fanda ya sira olu ta ko ne yere kala lafli tebe jombi e bolo wara hake do te fenye ka say kasuro na o sura shuina tisno idkhalu surur على أخيك المسلم كنسوجد بإسلام يوكا كجليا ولي كبإسلام يوكا أبي باروي بارا منو بسروني واتني منا parce que amena fo kuma dawla ni yonde me fo do ko wajibite o na seti amke ya fon fo sa o lute se ko yede we adamade ya taladi seli yere duminike dode fo ashuni haram yale seli do shuwe haram yi kadaka ko duminike dode do ni soja do adamade bi ni soja chugo di nama duminike ambe tabbe nyene bo fuka fu buluda bara wale fu femunu yere hali nafatu labli mawdo min do ka dem senunga plaisir da manuka nyene je ko nuka sagula kobla apika fandan tam fandam muga abisugo ka selim saka nyene bo ibaye asigi leba mirisa me o te ala yere ka bare ala mo no ya ne de ne ma fu gi de unta di fandam mako ni de ko ni ala mi o ke ede wallahi ni yo ke ere ka ngam malu ya ka laje sa nanga doke fandon fanai ni ka kuma de koro de ne ma foki yo mindu ide una ko e haramu de ala yo seki yo ala ka nema de tanki ma dansa go ima israfu ke ma tabziru ke sharati nomne nga mami ni ebiso niveau la kuma mina kata ko halsa etika nyuma ya fuike an est ce que an ga jamana kaya an ga sigi ka arabu ka saraka bishu kono ni sorobe mamunu na nu joro la e commerçant miseni e bulla barakele e directeur miseni ngam shi kele ti dese ko faada ka sugutla ikasigi da fanda oni yonti wali ibalma munu be balma kewni balma muso ka u fara nyonga ku ke lisier ka mishi kele nduma ka fa ka tlawni yonti ka seli sugo ko daga budala e bisola ibsiga do dem akadem sonu nga fini kula halna kera dukele angana jompara mona alikira sallallahu alaihi wasallam billaka kuma do faka hadisal ako kana jonyu manya fuila tanke no desidi jango mai hadisa riwaya do be ayo adresse kumso yere de la ako mso akana jonyu manya fuila isi yoy ko halna kera sagandoro ni nwanai anya unga jene ma la jita soro bedi sugula be na yere ba fo kante jene ba fo kambe la harad jema nga yele ma ke la haraw yan siki me yon deme deka ya siki me yon magye deka o mana o baramun amba do be ga dokala ko
nga hali be am yon shuka kaka de wa ambe ka nga dokala mashika ni siki ko wartugo damadu adama de be chamajela ibe donye dobi yereje ni psika de meni minge miye o koy wallahi hali I de nga selma fini santo do de ngani do bitu kana de ngani no fe ono e flying singo tani fara itaka dora ka blaka ta dama yo daga bole o fadala do demsoni bina e demsoni no fe ono e flying e ka singo ka fini ko nyana bote ka tafi ba e ka fini sana abana angana joni mbara nununa akuma dawla ne ba ya ko mo bu yere daraja de bunya bara nyam edun e choroba e daraja ma bunya tlongema ebe e choroba ba ali joula ka telefone na ebe toye di top fleur ebe jouvence fleur ebe manamana ko la ngana sira bara nyam ma ba ki na fo ale chef de famille ale nywana wartigi ni commission mani nunu ale tamanga donnuna e dati de untala I dati mso tala amuna ite hamini balmaw muna yimo ti sigion be ba don ko seli ma flade ni wachina ma do be ulu kon sigi medron ala ka jirana ulu bu koroto kalu yiri ko da do be na fofo ko seli sunyana ulu do bu faruka hamika katafi do bu faruka joroka katafi kada ka fu nyene bondu bul usrambe seli ka sega teme unu musoma karinyona o ebo mo min don korosa o ne ma fi bise go beta nyana bode amana nyuma ya fo chugo wa amana nyuma ya kenyo yi chugo nyuma ya na se ma do ma we ala yere ka dali chugo yi garsike wo he garsike ka barai ga kuma de koro ya ngan se koke ere bo mo min don sa inna ga koro muna ita ala barkada ulula na fursi ala en waya ke mama barkada srafuiti bolo kateme desebato nyeji chenika oti bara fuite mingai no ya bato la ka sabuika heredu gele ya bato ka odi ka barka da folo ede na kun gadi alai akuma falimu ede kumbe bla le place la le kumbe place nga aketa we alai ede sugandi ni herei kuma yira kan maya kala ala barka da folo ede mai ka dala ko here mi bibura bora alai aflana ka ala jenyi ni ala asabana na laba on geme kan wasado da madila o yujme ka tuga fador alhamdulillah wallahi ne kon nga juru foita ala la cher la vraiment nga juru foita ala la ayini ngeya ayini reke e fana e munga ala e barka da kama fana seli so ya ne min flani o baro ke kuma nyuma yini wati wani ba ke hakili to ibal masruna adam ne ulula ibal masrun ibal mamunun be ibal malafule munun be sigi dawla e budon ifa balma do fle sigi da dola ba ko ya iba balma do fle ere naga koro mo do fle bu kala hala do bu ka chugo ya do balo blakata do ma zakatul fitri côté balo blakata do ma seli musaka do enveloppe kono ka blakata do ma o baro kadi alay ameni fenno mara mo be ka wuli ka teme dongo do ma shite ni ko nun kunche chugo do andama do be ku bolo kuruna folo ka bara ma kelima shukoni duguje che bishinga wuli ka temeka a million keme yirika udale tuti dawla halat tla tugo halati ki de unda e jango onge parce que ek man sigini ni wati ana maden shiti sigina ta wati ambe de be dibila tamana bana ni ko bo chugola kana to nyuma fursa kataki da may ay may kundige ya sungolo damnena alhamdulillah mo do ya fam kuy mo do ya fam mo min kera la nyine o nyona madilika kala ka koro anga buluka ya femunu nana ayni mina ka difandam ayni mina ka keta ngamuna anta bla be fol la mikro la jamana fandan jamana ni kwai ho ni ma flata bi bulu ba soro mo ganjole wani nana tuga mikro tawla ka fo karsa ni blaka na ko ka tla bebi tlo folo kay ni yorokono wani mi ma fe ko yaay ko fo mina misir la kat ati dam ma era de balla jesa mi mina kaka anwan se ko yo mina kaka akasika duma on mina kaka na bena o mi ma ka soro e fana na kaka turu masima o igar sige ete mo do yake alhamdulillah mi malu blakana mi wari re blakana mi fenwaro blakana aya di mo ma munu na kaka ayini be fo mo we
fedo be na keli fartika akeba ka chan here mado were labe be ka bladro mbla here bala langake o mo chama be wallahi ni eba fe ka mshide fa ka sugotla na am akeli farfuni te ere la amati ka su wallahi mo bisro amgo bisro mamnu sigi deme ko barake ka se aserola ema gardien do ta bla ka dudala ima dota o ti ka chidenya da makewa ima dota o ti mobli bulniwa ne ko muna kuma do la etsika hali madana ya mo dota furanche do kono kabla ni bara nuna itsego kya kama dota mami dana ya mo te bampe u dugolo ko kago kama dota ma mi ba charger ni bara nuna kabla sili demen ko la ka demen la si atikuba da kuma yema fle ko bara daraja ma do yata ikabara yera magunye bara daraja ma be ye kechuko ina bela ngana sera ni bara nunu mai ba amba négliger fa wati biteme te naun jora njoro la ka nyon ndeme achugula amma ko fuiti ke andisiki ka turki ka mishi kono ya andisiki ka saudiya ka seli suko kono ya utabna asura anda ya an laboya akuma dowla anga misru were be keleke o mishude no fe ba sura almamire na kan naibu be taga sigila je dungo do ay ma blakan wa kuma do o mishi sana were te fe tenani fe na mayre mamnu me blaw ko kuna fana kasra alani ONG ni de menje kulu be mamnu bla ku ka fe sanga tana misrula kasra alani kuma do la am shi do binna tika ke foi atika kan ga ka ke foi tana ka foti doro kwa ni mishi hake fa ko bo jabo tele la ko boya in ko yera ma se tele ko yera ma am siga sugo ke ga nyon labo ya ka balo ke ga nyon labo ka nyon de me nyonga sokono kula ni misiru sababu ya ni ayre ka fara nyonga sababu ya ka soro foi amata tele la amata rajula ayre jira bo baro la ya ka baro je alai nga kuma korote ko iwele to do kana de kronke ne ko ni wajuli mfode ta fengi balmawi ne kambude ma era ka laje nin kuma sababu la ibalma surumunun be sisa be kabi mana bom sirla alaje seto mi ko dema ka silikula kuma kula sabe fle isigi nyomi bi krefe alaje sete mi ula ika dema ka silikula ne ka kuma kula sabe fle te wari ni na ya ma fi ka fara nyonga kana dama ya nambe fenjigi ya ala mbayina ala fa ala ka may blanga nyuma bisa ala ka dokeli no yambe ma barayna ala ka barayna no yambe ba halbi kolo ala ka timejra ana ala ka ahine do nyona ala ka anti do nyona baran ma munum fora ya rabbi ala ko no ya amma ala yemi no ya amma ala ko jiya ala ko mina ay kalo ala ka timejra ana baran ma mununi ala yo noya amma dun temene no ngono ya rabbi ala ko min filimunu yansura ala ko yafa tli dama do min tura ala ka anjidi wal mana tli dama do kon ala ka anjidi farfunna batu farfuni tli dama do kon seli ambe hamini femunu ka seli temenu ya rabbi ala ka noya ayi ala ka antuluma gyanga hami ko bela ambe hera mina ala fe je kono ya ni lahara ala ka noya ayi amisran toro ko min ye jena yani lahara ya rabbi ala kan kisham ala kan balu islamayaka ala kan fatu limaniyaka ala ka boda ke ay ala kan tulu magien ani mamunu we ni wati nun ken yon fe ka khoro ya ko ala ka wele jabilla ya rabbi ala ka hina ula ala ka yafa uma ya ngom min ala ko noya bita je min ala ko noya ala kana amalu le sumay angana tumalu le suray anu jira ka dina bara yan ko mina ya rabbi ala kanu jira nyona aljina kono o chogoina اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.